ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye. Igihe kimwe nigeze gukenera amafaranga mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa kabiri nigeze gukenera amafaranga mu buryo bwihuse ntari mfite amafaranga agera nko mu 150 by'amanyarwanda. Ubwo ntangazwa n'uburyo kinakeneye ari nko ku mugoroba ku cyumweru nyakeneye kuyakoresha. Nari nkeneye gukatisha cy'indege kandi nkagenda ku wa mbere, noneho nyakenera ari ku cyumweru kwa mbere ngomba kugenda. Zinansanga abantu ntibagendesha amaguru, umuntu ajya no guhaha ku isoko akavuga ngo ntabwo aparika, wageze ku isoko ariko ngo uri gushaka ukuntu parika hafi y'umuryango ngo ni kure kugira ngo utagendesha amaguru. Nta hantu na hamwe turagera Satani atabasha kurasa imyambi. Ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga. Hello abakunzi ba Empower One TV, turabaramukije kandi turabasuhuje. Uno munsi dufise umutumirwa wacu mwiza cyane Imana yaduteguriye, naye ndabafitiye amatsiko menshi cyane. N'umukozi w'Imana araza kubibwira, nashaka kugira ngo atangure abibwira, ariko imbere yavyo nashaka nshimire abantu bari ko baradutera inkunga bakora like, share, comment na subscribe. Nukuri mwarakoze cyane, Imana ibahezagire kandi bahumugisha, mwatweretse urukundo kandi dukomeze uwo mutima w'urukundo kandi Imana ibahezagire. So rero tugiye gutangura ikiganiro cacu. Nukuri Cadette muraho? Naho neza. Ego. So turanezerewe kukwakira hano kuri Empower One TV. So urashaka kwidondora nk'umuntu atakuzi hano, ukidondora kazi? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Josette Nguweneza. Niyo mazina niswe n'ababyeyi, hanyuma ariko izina abantu bakunda kunyita ni Cadette. Ego. Ntuye ku mugabane wa Amerika muri state ya Washington. Yego. Hanyuma ndi umukobwa. Ndumva ari ibyo. Ego. Ari ibindi wambaza nasubiza. Ego. Cadette, mbega Cadette kubera iki bakwise Cadette, bagutazira Cadette, ushaka kutubwira? Impamvu banyise Cadette, navukiye mu Rwanda. Ni naho nakuriye imyaka myinshi, natangiye kwiga ndi mutoya. Nza kugera muri high school nkiri mutoya. None nari mutoya muri societe. Nageze ku ishuri ndi mutoya vraiment, ku buryo byabaye ngombwa ko bahita banyita Cadette w'ikigo guhera ndi mu wa mbere. Ngera mu wa kabiri nitwa iryo zina. Noneho ngira niba ari umugisha, kuko icyo kigo nakizeho imyaka yose ya secondaire guhera mu mbere kugeza mu gatandatu. Abantu bose bazaga basangaga iryo zina ari ry'abantu banyita. Ubwo rero urumva naho hantu ryamfatiye nsotse no mu buzima bwa high school, abantu benshi bari baramaze kumenya iryo zina. Ahantu hose ngiye nkumva niryo bazi, nakipresenta ngo nitwa Josette, abantu nkumva abanzi bakomeje kudomina muri Cadette ya. Wow, ni sawa cyane. None Cadette, urumva niho wari mutoyi kuri iryo shure ryose. Wakuze gute? Mbega Cadette yakuze gute? Yakuze ari umuntu akunzwe muri famille, kuko abantu ba Cadette nibazi ko ari abantu ba nyuma, abahererezi, ababucura. Bon, kenshi babucura usanga ari abantu bakunda gukura rero sinzi yuko nawe ariko byagenze. Okay, nanjye nagize umugisha, nakuze nkunzwe mu muryango. Ariko ntagaruko nari ndi Cadette, ahubwo nuko nagira umugisha wo kugira ababyeyi beza bankunda. Nari nkunzwe, ntago nari Cadette ahubwo mfite umwana umwe unkurikira inyuma yanjye. Rero ntago aruko nari Cadette, ariko nakuze nkunzwe, nta kibazo mfite mu muryango wanjye, numva nishimye. Ego. Yeah.
Okay, urakoze cyane. None wotubwira mbega watubwiye ko ufite umuvukana muri bangahe? Twavukanaga turi 3. Ariko ubu dusigaye turi 2. Uw'imfura yaje kwitaba Imana ariko urumva nasigaye ahubwo ndi imfura wo kuba Cadette. En fait sindi imfura kuko atari ngiye mu rugo bigiye kubyara ariko uw'imfura yaje kwitaba Imana nsigara ngiye mukuru none nkagira undi muvandimwe nkurikira. Umva muri 2 musigaye muri 2. Ariko sabo gusa mfite abandi bavandimwe benshi tuvukana kuko hari undi muryango mfitemo abavandimwe benshi ya. Oh wow. None abo muryango nuwahe? Ufite nakuriye mu Rwanda. Ego. Nakuriye mu Rwanda igihe kiza kugera njye muri Kenya. Muri Kenya rero hari famille twabanye, famille yandeze, famille nkunda cyane. Mfitemo umubyeyi nkagiramo n'abavandimwe. Rero iyo famille yo muri Kenya niyo mfitemo abavandimwe benshi kugeza kuri ubu. Abasaza banjye, bakuru banjye, barumuna banjye. Wow, urumva ko biryoshe cyane Cadette. None Cadette aho tubwira mbega kuvyerekanye n'uwo muryango wawugezemo gute uvuye mu Rwanda ukaza kuba muri Kenya? Byagenze gute? Ni umuteguro w'Imana, ni ibintu ntari narateguye. Ariko kubera Imana njye mbona yuko yari yarabinteguriye. Navuye mu Rwanda nkirangiza kwiga high school. Njya muri Kenya, nari ngiye muri gahunda zanjye muri Kenya ariko ngezeyo sanga hari abantu b'Abanyarwanda babayo. Abantu bavuye muri Congo, abantu bavuye i Burundi, noneho mbona famille imwe. Iyo famille imwe afite twabanye muri Kenya ariko twari tuziranye mu Rwanda, no mu Rwanda twari tuziranye ariko ko bari birimukiye muri Kenya byabaye ngombwa ngo tubana mu buzima bwa buri munsi. Ngeze muri Kenya turabana ubuzima bwa buri munsi. Nabaye muri Kenya imyaka 7. Rero nuko nageze muri iyo famille kubera ko nari ngeze muri Kenya nakirwa n'umuryango ko ari umuryango wari uhari tuziranye turabana, bambera ababyeyi, bambera abavandimwe, nanjye mbabera umwana n'umuvandimwe. Rero nkabona ko impamvu mvuga ngo ni umuteguro w'Imana nuko twaje kubana mu buryo budasanzwe kuko ntago ari ibintu byoroshye kuvuga ngo yumvisemo abantu ko bakubereye abavandimwe, bakubereye ababyeyi, nabo bakuyumvisemo nk'umwana. Ni ibintu bidasanzwe. Rero mbona ari umuteguro w'Imana kuba yarampaye uwo muryango kuri ubu n'umuryango wanjye kurinda mpfuye. Urumva ko bakubereye abavyeyi nyene vy'ukuri. None nashaka ndakubaza wagiye muri Kenya mu mwaka? Nagiye muri Kenya mu 2013. Okay, niho wavuye mu Rwanda nyene. Okay. None ko watubwiye ikintu cyo kukubera abavyeyi wari ufite ariko abandi bavyeyi mu Rwanda? Mfite mama wanjye mu Rwanda. Okay, na papa? Papa nagakiriho. Papa yaratabarutse. Okay, Imana ishimwe. Rero shikiriza akajambo abo bavyeyi bawe bari muri Kenya bashaka kuba bariko barakura hano mu kiganiro, abo basaza bawe, umumama wawe ari hariya nyene bagomba kumenya mbega Cadette arakomeye, mushaka kumuvugana kuri telefone ariko ubu ngubu bariko barakureba, bariko barakubona. Ijambo nababwira umuryango wanjye uri muri Kenya ndabakunda cyane, barabizi turakundana. Hanyuma ndabasengera kugira ngo bazansange naho twongere tubane twishimane. Ndumva ari byo nababwira. Hanyuma umuryango wanjye uri mu Rwanda nawo ndabakunda cyane. Ndabakunda cyane nabo ndabasuhuje, Imana ikomeze ibandindire bose. Okay. Urakoze rero cyane Cadette. None nashaka ndakubaza ikindi kibazo. Hariho twariko turavuga ubuhamya biography ya Cadette. Cadette waravuze ko wize primary, warabandanije amashuri canke vyavuye bigenda gute? Okay, nize tugire ubuzima bwawe gushika ukugera hano kazi. Okay, nize mu Rwanda miga maternelle ariko ntago nayirangije. Nahise mbibigiramo ubunebwe, noneho biba ngombwa ko ntangira primaire, noneho ndayirangiza niga secondaire. Nyirangije nibwo nahise njya muri Kenya. Ngeze muri Kenya
nahabaye imyaka myinshi ariko imyaka nahabaye nkora nkongera nkasubira mu Rwanda naho nkakora mu Rwanda. Ntabwo nahise nkomerezaho kaminuza ahubwo naje kuva muri Kenya mpitanza hano rero sindahamara igihe mpamaze umwaka urabura ukwezi kumwe. Okay. Waje hano gute? Gute byagenze gute n'umuntu yawe kudeclare canke byaciye mu zindi nzira nyene? Oya ntago ari umuntu wandeclare ahubwo nashatse ibyangombwa ndaza. Okay. Yeah. Wow, ni sawa. None Cadette rero ubu ngiye kukubaza Cadette rero wariwe mbega Cadette ni giki yoba ushaka kuvuga ati je ndafite intayi y'ubuzima bwanje no banaraciye mvuga ati ndafite ikintu naciyemwo nazofa naribagiye mu buzima bwanje caba ciza caba kibi ushobora kugisangiza abantu bariko baradukurikirana. Murakoze. Yeah. Kuko ubuzima ari urugendo rurerure birasa nkaho icyo kibazo gikomeye gusa umunsi kundi mbona ineza y'Imana. Umunsi kundi ineza y'Imana cyangwa se umugambi w'Imana ujya unshalenjinga nkumva bimbere bishyashya rimwe na rimwe nkaba ntahita nibuka n'ibyahashize kubera ko buri munsi mba mbona ibishyashya Imana inkorera. Ibintu numva na basangiza ni uburyo Imana yangiriye neza ikampa agakiza. Iyo ndi kubitekereza mba mbona bitari binkwiriye ndetse imigisha mbonera mu buryo bw'ubumana, imigisha mbonera mu kuba naramenye Imana mba numva bitari binkwiriye kugira ngo nakira ku gakiza, kuko iyo umuntu amaze kwakira agakiza, iyo umuntu abirimo neza nibwo abona yuko afite itandukaniro n'abantu batabirimo. Hari indirimbo tujya turirimba tuvuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzabona kugira neza kw'Imana. Rero ubuzima bwanjye bwo kuvuga ngo Imana yangiriye neza inkura mu magana menshi y'abatayizi mba numva ari ibintu ntashyikira, kuko ni ibintu ubuzima tubamo bwa buri munsi abantu bahura n'ibihe bigoye bikomereye ubuzima n'ibindi bihe bisa nkaho byoroshye abantu bari mu byishimo. Muri cya gihe kigoye rero umuntu uzi Imana ajya amenya aho yirukankira, ajya amenya aho yambaza, ajya amenya aho uwo yitabaza. Rero njya ntangazwa n'uburyo iyo ngize ikibazo njya nsenga Imana ikanyumva, noneho nkatangazwa n'ukuntu Imana yangiriye neza ikanyimenyesha, nkamenya ko ari Imana, ni umubyeyi, ni byose, ni papa. Nkatangazwa n'uburyo yanyimenyekanishije, nkatangazwa n'ukuntu njya nsenga ikanyumva mu gihe nahuye n'ikibazo kingoye. Ni byinshi nk'ubu hari igihe njya mbyibuka Imana yatugiriye neza tugera ahangaha, ariko njya nibuka tukiri muri Afurika abantu bagiraga ibibazo byinshi byo kubura amafaranga. Igihe kimwe nigeze gukenera amafaranga mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa kabiri nigeze gukenera amafaranga mu buryo bwihuse ntari mfite amafaranga agera nko mu 150 by'amanyarwanda. Ubwo ntangazwa n'uburyo nayakeneye ari nko ku mugoroba ku cyumweru nyakeneye kuyakoresha, nari nkeneye gukatisha itike y'indege kandi nkagenda ku wa mbere, noneho nyakenera ku cyumweru kwa mbere ngomba kugenda. Ntangazwa n'uburyo nabwiye Imana, ndavuga ngo Mana, ndumva ntafite umuntu nabwira, nshobora no kubwira abantu nirukangiye abantu bashobora kunyumvira ubusa. Ndavuga ati rero reka nubwo numva ntatuje muri ngewe, ariko reka nkuwarire iki kibazo kigendemo. Ntangazwa n'uburyo cyo kuwa mbere Imana yabikoze. Ako ni akantu gatoya, ni byinshi, hari n'ibindi byinshi bikomeye. Njye ntangazwa n'uburyo nsenga Imana ikanyumva, nahuye na circonstance runaka nk'uko n'abandi bose bahura nazo. Ubwo rero experience yanjye y'ubuzima, ikintu nasangiza abantu nuko ubuzima bwose ducamo bwa buri munsi Imana niyo yo kwisungwa. Nicyo kintu numva nasangiza abantu mu bihe by'ibyishimo, tukibuka yuko nabyo ari Imana ibiduhaye, ari agahingi duhaye, ariko no mu bihe by'ibibazo tukibuka yuko ariyo tugomba guhanga amaso, kuko kandi ahantu hose dushobora kwerekeza amaso tuhashakira inzira ntabwo haba hari inzira zizewe, inzira nyako zo zituruka ku Mana. Rero warumbajije
ikintu numva nasangiza abantu nahuye nabyo mu buzima ni byinshi cyane ariko icyo numvaga nababwira ni uko byaba ibyiza byaba ibibi natangajwe nuko Imana yanyimenyekanishije ngiye rero kuva nyimenye ntabwo irambera ikigwari vrema hari n'ibyo mbabare ndasa n'urondogoye oya nta kibazo abantu bagomba kumva ariko ndagira ngo mbivuge wenda badukurikira wenda nsobanuraho bukeya nubwo sinzi gusobanura ibintu cyane ariko nari ngiye kuvuga ngo hari muri iyo experience y'ubuzima hari n'ubwo umuntu ahura n'ikibazo cyo gutegereza agategereza ikintu imyaka ikaba myinshi kumva urarambiwe bacika intege ariko nanjye ibyo bintu bijya bimbaho bimbaho nkategereza ibintu nkabona igihe kibaye kirekire nkavuga wa Mana we igihe cyanjye ndabona kirangiye gutegereza igihe cyawe ndumva bingoye ariko ikintu nkundira Imana bya bindi navuga ngo iyo ugize amahirwe Imana yarakwimenyekanishije ntabwo igikureka kugira ngo ugende ucike intege birangire igihe yongereka koherereza akantu ko kongera gutera intege kugira ngo ukomeze urugendo rero iyo ngeze igihe cyo gucika intege njya mbona inkomezi ziva ku Mana amen njya mbona inkomezi ziva ku Mana swat mu buryo bufatika mu buryo se budafatika mu bihe bitandukanye abantu duhura n'ikibazo cyo gutegereza ukumva urarambiwe ariko ndagira ngo mbabwire ko mu Mana igihe cy'Imana kiza gihinyuza igihe cyose wategereje iyo wategereje igihe kirekire ukarambirwa Imana ije gusubiza ikwibagiza iby'iminsi myinshi wategereje ndetse ukaba wana ya minsi wategereje igahita imera nk'aho yibagiranye mu buzima bwawe rero nibyo numva nabasangiza murakoze ntatinze mu magambo urakoze cyane Cadette none nashaka kubaza ni iki wowe warigeze gutegereza cyangwa uri kurategereza cyangwa wategereje ukabona cyangwa niba hari ikintu wowe uri kurategereza wosangiza abantu kugira ngo nawe niba hari umuntu uri utegereje cyangwa wategereje ikintu Imana yamubwiye ati ugiye gutegereza iki ngiki uwo muntu nawe akaba yumva yatangiye gucika intege akaba yumva yananiwe yarushe kuko ni benshi n'abantu batandukanye bumviriza kino kiganiro mbega n'igiki ushobora kubabwira abo bantu ikintu nababwira nigeze gutegerezaho abantu benshi twabageze inama muri Amerika tuvuye muri Afurika ni umugisha twagiriwe n'Imana ariko hari n'abandi bagitegereje bari muri Afurika bategereje kuzazina rero nicyo ntekereje nababwira namaze igihe navuze najyaga muri Kenya nabaga ndi gushaka ibyangombwa binzana imyaka 7 namaze muri Amerika muri Kenya yari imaze kumbana myinshi kuko nashakaga ibyangombwa byo kuza hano nkongera nkasubira mu Rwanda ndangije mbona imyaka ibaye myinshi ibaye 2 ibaye 3 nari nzi ko bitazarenga imyaka 2 3 n'itanu yari imaze kuba imyaka 7 rero nari maze kugera igihe numva ndambiwe numva nafata inzira nkasubira mu Rwanda noneho nkongera nkakomeza ubuzima iyo myaka 7 ibaye nk'ayiri mfabusa nkongera nkatangira nk'ahandi nasize kuko urumva nasize ndangije high school nashoboraga gukomeza kaminuza Imana ingiriye neza nashoboraga kugira ibintu byinshi bitandukanye nashoboraga gukora akazi gahoraho mu Rwanda ariko najyaga mera nk'umuntu udafite ahantu ahagaze rero namaze icyo gihe ntegereje numva maze gucika intege umutima wanjye wari umaze gucika intege kuko kuba imyaka namaze muri Kenya n'ubuzima afite abantu twabanyeyo n'abari muri izi nzira zo gutegereza abantu bapuritse ibyangombwa byo kugira ngo bazinaha ndagira ngo mbatere imbaraga mbatere inkomezi ndabizi bacika intege ubwo rero nicyo kintu mise ntekereza navuga nicyo kintu nategerejeho numva ngiye kurambirwa nako nari maze kurambirwa numva ngiye kubivamo ariko mu gihe maze kurambirwa Imana yaciye inzira ari muri corona hari mu kwezi kwa 9 kwa 2020 hari muri corona abantu indege zitemerewe kugenda ariko uko ari igihe cy'Imana Imana iyo yakinguye inzira nta gukinga niyo yakinze nta gukingura naje mu buryo bw'Imana atari mu gihe cyanjye nari ntegereje ko bizakunda mu myaka 2-3 se nkabona niteguye nzi ngahari bishobora gukunda ariko
igihe cy'Imana kigera hashize imyaka 7. hari abo twatangiranye urugendo bataje icyo gihe, hari n'abo twatangira urugendo baje imbere yanjye, hari n'abandi batangiye urugendo nyuma yanjye baje imbere yanjye. Igihe cy'Imana umuntu wese gishobora kuba kirekire cyangwa kikaba kigufiya kuri wowe, ariko kingana kose Imana ntabwo igitinda, ntigira pressure, ntikangwa nuko wowe ngo warambiwe. Itegereza igihe cyayo, tegereza igihe cyayo kizaza gihinyuza igihe cyawe, ugire kunyurwa. Namaze kuza inanumva ntangariye Imana. Niryo shimwe ngenana mu mutima, njya numva nshimye Imana cyane. Imana ni nziza kabisa. Imana ntigera iterana umuntu wayo. Urumva ko Cadette yategereje kuza hano muri Amerika imyaka 7 niyo yatubwiye, kandi urumva hariyo n'abamaze ngira imyaka umva bamaze gucika intege. Nukuri urakoze cyane, ntiducike intege. None nashaka ndakubaze, mbega Cadette, nari mfite amatsiko yo kumenya mbega ubuto bwa Cadette bwagenze gute, mera nk'ugusubiza inyuma gatoyi, bwari bumeze gute, Cadette yakuze gute akiri umwana kugera tumubone ari inkumi ingana gute? Ni impamvu nsetse nuko iyo nibutse mba mbona ndi umuntu wa fake. Iyo nibutse mba mbona ndi umuntu wa fake, kuko ubwana bwanjye bwarimo ubukubaganyi, burimo kutamenya, burimo kudasobanukirwa, burimo ubutesi. Numva nsekeje nkiri umwana, usibye ko n'ubu ngubu hari ibyo njya nibonamo nkirimo fake, ariko ubwana bwanjye nakuze mba mu muryango, mbana n'abavandimwe, ndi umuntu ukunda gusabana, nagiraga inshuti, nakuriye mu rusengero, nagiraga inshuti z'abo dusengana, nkagira inshuti z'abo twigana, nkakunda gukina cyane, nakundaga gukina cyane, nkakunda kuzerera kugira ngo njye gukina n'inshuti zanjye. Hakaba nubwo nta nijoro, nkataha nijoro, rimwe na rimwe mama akankubita, nkatinya inkoni, natinyaga inkoni cyane ku buryo hari igihe nataga, ubwo nabwo ndi gukina n'abandi nanezerewe nishimye, ariko najya gutaha ndi mu nzira itankibuka ko nakoze amakosa yo gutinda gutaha. Rero nkagira ubwoba, nkatangira kugira ubwoba ko namaze gutandukana n'abana twakinaga, nkataha mu rugo ndi kububa ndi kwihisha. Hakaba ubwo ngera mu rugo nkacunga mama ku jisho, nkareba niba we yageze mu rugo ko yabaga yagiye mu kazi, nkareba ko yantanze, nkasanga yantanze, narangiza nkashaka uburyo kininjira atambona. Ariko ababyeyi ko buriya ababyeyi ni abanyabwenge ababyeyi, hakaba ubwo ugira ngo ntiyakubonye uri kububa winjira wihisha, kandi we yandangije, nkahita ngenda nkihisha mu cyumba. Byari ubuzima bwo kubaganya, rimwe akambona akumva aransetse, ubundi akamfata akankubita, ariko byose byari kubw'urukundo no kumpana no kunyaha. Ni byiza, ndabimukundira. Hakaba naranzwe n'ibyo bintu, nakundaga gukina, nakundaga guseka, nkakunda no kurira. byose narabikoraga, ngakunda abantu. Nibyo bintu byandanze mu bwana bwanjye. None Cadette ni iki akunda mu buzima? Avuga ati je ndakunda iki, nankiki Cadette nakundaga guhera nkiri umwana na muto, nakundaga ibintu byo kuririmba no kubyina. Kuririmba no kubyina n'abantu twabanaga, nigeze kuba igihe tubana no kwa nyogokuru. Najyaga nifata nkababyinira nta cyabaye, ibintu bya traditionnel zo mu Rwanda. Nakundaga kubyina, ndabikunda, ariko no kuririmba nkabikunda. Ariko maze gukura, ngeze igihe cyo guhitamo ko nkunda kuba mu bintu mbibayemo neza, mbona ntabwo nzabasha kwifatikanya, kuko narimbaga mu rusengero. Igihe cyarageze nza no kubona itorero rya Kinyarwanda mbyiniramo ryitwaga Inshongore, nabyo nkabikunda, nkajyayo nkabyina, ariko ugasanga ni ibintu biri guhurirana. Nkeneye kujya kuririmba muri korali, nkeneye no kubyina mu itorero, kandi bose ni weekend, nkabona biri kugongana. ndavuga rero ni byiza ko ndaheba kimwe, nkiheba ari uko atari uko nyeretse icyanyanza, ariko reka mfate umwanya wanjye muhereze bimwe, nkomereza mu bintu byo kuririmba. Kubyina ndabiparika, ariko iyo nabonye akanya, ubukwe se,
atari ubuzima bwanjye bwa buri munsi kubyina n'ubundi ndabikora ariko ikintu nkunda ni ukuririmba nicyo nakomerejemo nkunda kuririmba cyane ni ubuzima bwanjye niyo mbonye inama muri Amerika abantu tuba busy cyane iyo mbonye ngiye mu kazi iyo mbonye hari akazi gashobora kuntwara cyane umwanya nkumva simfite umwanya wo kuba nakora umurimo w'Imana wo kuririmba nshaka uburyo kimbivamo yankunda kuririmba rero hanyuma ikintu nanga njye nanga kubabaza abantu mbese nanga ikintu kibabaza undi muntu nanga ikintu kibabaza undi muntu ku bwanjye nkifuza yuko nanjye icyo kuko iyo n'experience nze uburyo bwo kubabara iyo mbabaye mba numva ukuntu bibabaza nkavuga ati yaba rero byashoboka gasingira uruhare mu kintu kibabaza undi muntu nanga kubabaza undi muntu mu buryo bwa cyane nanjye rero nanga ibintu bimbabaza ariko sinavuga ngo ndabyanga kugira ngo bitangiraho ahubwo mba nifuza ko byibuze yaba nta muntu wabigiragamo uruhare kaba ari isi bizana ariko bitazanywe n'umuntu rero ngiye kurwanya iruhande rwanda intambara yo kutababaza abantu kuko nanga kubabaza abantu kuko nzi ko kubabaza biraryana urumva muri make Cadette ni ukuri Imana iguha umugisha kuko hariho igihe umuntu abaho ababaza abandi ariko atabizi mu buryo abizi cyangwa atabizi kandi akabikora ababaza abandi urumva Imana iguha umugisha nshaka kuvuga gutyo wenda umuntu agatekereza ko ndi perfect cyangwa se nta kibazo nshobora kugirana n'undi muntu bishobora gushyika ariko nari mvuze ngo ndwana iyo ntambara ko ni urugamba ikindi kandi nshobora gufata imyanzuro yanjye ikababaza undi muntu ariko atari uvuga ngo ni ikosa aramukoreye cyo nirinda no kugukorera amakosa ariko ari umwanzuro wanjye nafashe wowe ukakubabaza nta kibazo ariko atari ngo ndaguhemukiye cyo nanga no guhemuka ni ukuri uri umukozi w'Imana adasanzwe kandi Imana iguha umugisha none Cadette nashaka ndakubaze rero ukigera hano muri Amerika wahuye na challenges ukigera hano uvuye muri Afrika uhura n'ibintu byinshi iki gihugu kitandukanye n'icahariye byakugendekeye gute ngaha n'ibyo bibazo wahuye navyo n'ubu uri kura facinga canke wamaze kubirangiza ubu ngubu atakibazo ufise uvuga uti ibi ngibi narabirenganye kazi nkigera aho ngaha reka mbanze mvuga akantu kantangaje ndabivuga kuko ntabwo binteye isoni abantu iyo tukiri muri Afrika najyaga mbwira abantu twabanaga muri Kenya bavuga ningera muri Amerika nzafata igihe cyo kurangara banze nkumva n'ahantu hatangaje nyine nkigera aha ngaha rero ntabwo natangajwe n'ibintu byinshi ni bikeya nabonye ari imisi isanzwe ariko nabonye sino nageze aha ngaha ari mu gihe cya sino mbonye sino ndatangara ukuntu sino igwa ikuzura hasi naratangaye nongera ntangazwa n'imbeho yaho naratangaye hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo hari umwijima wigeze gutera mu gihe cy'ibyago bya Egiputa ngo icyo gihe umwijima wari umeze ngo nk'igikorwaho ikintu umuntu yakoraho nyine n'imbeho y'ahangaha yarantangaje numvaga ari nk'ikintu gikorwaho kuko nahageze mu gihe cy'imbeho numva ndatangaye kubw'iyo mbeho noneho ubwo rero nkibaza abantu baba mu Burayi na za Canada imbeho nyinshi cyane iruta iyangaha usibye ko aho nari ndi muri Columbia Missouri icyo gihe hano muri Washington numvise ngo ntabwo ari imbeho nyinshi rero mu bintu nko muri challenge nahuye nazo ni ntabwo ari nyinshi nagize amahirwe duhitira mu muryango urimo abantu badufasha kumenyera ariko ikintu cya mbere nabonye gisa nkaho kinsaba kumenyera no kukinjiramo vuba kwinjira muri system y'inaha n'ubuzima bwo gukora kubaho inaha no kuba mu buzima bwo gukora ukabona byagutwaye undi mwanya uwo ari wo wose noneho ugasanga ntisimpuje amasaha n'abantu bo muri Afrika b'iwacu umuryango nari nsize muri Afrika kugira ngo tubashe kuvugana ubwo rero ubuzima bwo gukora nkava mu kazi nkabura umwanya wo kuvugana n'abantu b'iwacu nicyo kintu numva nabonye ari nka challenge noneho ikindi ni urebye n'ibyo nageze nansanga abantu ntibagendesha amaguru umuntu ajya no guhaha ku isoko
akavuga ngo ntabwo aparika wageze ku isoko ariko ngo uri gushaka ukuntu uparika hafi y'umuryango ngo ni kure kugira ngo utagendesha amaguru. Nkumva birantangaje ariko nta minsi yashize nanjye numva ninjiye muri iyo system, nkumva nanjye ibintu ntashaka kuvuga ngo mparitse hirya muri parking kugira ngo nze ninjire mu isoko niba mpagenze iminota nk'itatu mu babaye myinshi. Ariko nagize amahirwe kuko twabonaga abantu badutwara mu modoka, ubw'amahirwe tuza kubona imodoka dutangira gutwara. Urebye nta challenge nini twahuye nazo usibye kuvuga ngo twatandukanye n'abantu bacu dusize muri Afurika, ntitugihuje amasaha, ntitugifite umwanya uhagije wo kuvugana nabo. Noneho umwanya muto ubonye bo bararyamye cyangwa se ufite wenda n'ibindi byinshi byo gukoramo, ibo wenda bamwe na bamwe ntibabyumva bakagira ngo abantu baha muri Amerika bigize bize n'ibyo twigira cyangwa se no kwigira abantu bari hayi, ariko turi abantu basanzwe, turi nabo kugirirwa impuhwe kuko nta hantu na hamwe turagera Satani atabasha kurasa imyambi. Ubwo rero iyo ni challenge yo kuvuga ngo nageze ahantu numva ntakibashije kuvugana no kuhana communication n'umuryango wanjye, ibintu ngibyo kubera kuba bize kwina. Ndumva ariyo challenge, ibindi ntabwo ari challenge cyane, ahubwo ni nk'utuntu twagiye tumera nkaho tuntangaje, tumbere dushyashya muduki uzi kujya kogesha imodoka. Nari mvuze ngo ukajya kogesha imodoka bakayikogereza uyicayemo utahagurutse, bakagera naho bakubwira yuko urekura vora nta feri ufata, ukayishyira muri neutral kugira ngo yitware, igakomeza ikitwara, bo bagakomeza. Sinovuga ngo n'abantu bayikora gaca munsi y'ibintu biyoza nyine, ibyogesho bayogesha ibiroso by'ubwoko bwose, we wicaye mu modoka. Ibyo bintu byarantangaje. Akandi gakode nako wabonye muri Amerika kagutangaje n'akahe? Ndi kubivuga iwacu muri Afurika, muri Kigali aho nakuriye nta byari bihari, no muri Kenya nabaga Nairobi nta byari bihari. Uko ni ukuri. Ubwo rero nimbivuga uko ni ukuri pe, mwumve ngo byarantangaje. Bibasetse nanjye byarantangaje vrema. Ikindi ni nk'ikira, uzi kugera muri Amerika ukabona ahantu hose hari kaburimbo. Nibitangaza. Sikubona kaburimbo ahantu hose. Mu Rwanda cyangwa se muri Kenya twaragendaga niba wagenze n'amaguru ugasanga ivumbi ryakugeze no mu misatsi. That's true, uko nukuri. Ni ibintu byinshi, ni ibintu byinshi nta bitangaje, ariko naho ni mwisi nk'ahandi rata. Nubwo hari iterambere ryinshi, ariko ni mwisi nk'ahandi. Hari za mayibobo, njya ntangazwa no kubona abazungu ba mayibobo baba ku mihanda, kandi ubwo ntafite icyo arya ariko afite imbwa yirukangana nayo arasaba kwishakira ibyo irya. Kumva rero birantangaje, kumva abantu bose nabo kugirirwa impuhwe, nabo kugirirwa imbabazi n'Imana, ariko byose biterwa nuko ari uko badasobanukiwe. Kuko basobanukiwe, iki gihugu ni igihugu kirimo opportunity nyinshi, basobanukiwe bajya mu mirimo bagakora. Abandi hari igihe wenda baragize amarekodi mabi bigatuma batabona imirimo, usibye ko hari n'igihe hari n'ahantu batanga utuzi kuri aba bantu. Ariko byose bigaragaza ko abantu bose bakeneye Imana, bakeneye gutabarwa n'Imana. Urakoze cyane Cadette, ni ukuri turaganiriye byiza cyane, kandi watubwiye kuri umuririmbyi. Nashaka ndakubaza, mbega kuramya, uri umuramyi, ni igiki cyane wisunga? For example, noneho yewe iyo ndi kubivuga niyo ndi kubiririmba ntago mbishyikira. Iyo ndi mu buryo bwo kuramya njye ntangazwa no kwera kw'Imana, mba numva nsatiriye kwera kw'Imana, hatangazwa n'uburyo cy'Imana itunganye kandi kiranuka, kuko Imana nta kosa na rito igira. Nubwo rimwe na rimwe abantu babona amakosa bagashaka kuyashyiraho, ariko Imana nta cyayigira, ibintu byose bikora ku murongo, yabipanze neza, nta gushaka kuyigira inama. Ushaka gupfusha ukagira ngo Imana yakiraniwe, wahura n'ikibazo ukagira ngo Imana yakiraniwe. Ariko ngewe iyo ndi mu buryo bwo kuramya
ntangazwa n'uburyo kimagaza imbere y'Imana yera ikanyemerera nkayiramiriza mu mubiri w'intege nkeya ikanyemerera ikanyumva nkumva ntangajwe nuko nahawe umurimo wo kuyiramya kandi ndi umunyantege nkeya nkatangazwa n'uburyo kimana yera rero n'ibindi by'umusaraba ndabibona ndabyegera ndabyumva cyane ariko byose mbikubira mu gukiranuka kw'Imana Imana kubera ukuntu ikiranuka iyo ndi kwiririmbira mba numva ndi fier yabyo mba numva binteye confidence mba numva binteye kudatinya abantu bigatuma mbohoka kwera kw'Imana rero kujya kuntangaza bigatuma nanjye nyiririmbira numva nshishijwe bugufi cyane kuko ngiye nisanga iyo maze kubona kwera kw'Imana njya mbona yuko ngiyewe ndi umunyantege nyandi umunyabyaha kugirirwa imbabazi nayo nkayiramya numva nshiye bugufi cyane. Wow. Imana ni nziza cyane. None Cadette, ikibazo cya nyuma hari ikibazo mva washaka kumbaza nubwo ntagaragara kuri kamera ariko washaka kumbaza nta kibazo. Nari kukubwira ukazanyigisha gukamera nanjye nkazagukoresha ikiganiro ego nta kibazo nabyo nyine karibu ibibazo rero nta bibazo byinshi nakubaza gusa nakubaza ngo wakijijwe ryari? Okay, jewe nakijijwe nkiri umwana muto njana ngenda muri church na nkurikira mama niwe nabikuriyemwo nkura muri Sunday school. Sinavuga bimwe bavuga ngo kwihana ngo ufite ngo igihe cyawe cyo kwihana ntacu nagize ariko gusa ndibuka yuko nciga muri primary niho muri 6th niho natanguye kumenya ubwenge menya ivyo ndimo ntangura kwifata serious ndayifata serious ndavuga nti ibintu ninjiyemwo hari utuntu tumwe ngomba guheba urumva for example nka ibintu bwa copinage narifise groupe y'abantu nagenderamo ariko nkabona abakobwa bose bafise abantu nyene ku ruhande ariko nanje nkavuga nti jeka ta muntu ambaza umva twashaka ko atiko turarengana kuva ngo abahungu nyene urumva ariko nanje nkabona nta n'uwumbwira ngo kavuga ni nuko nari mwiza nawe uziyerekane kuri kamera utanga ariko next time urumva ariko nkabona nta muntu umbwira ariko mu nyuma ntangura kubona kumenga nanje ngomba kuca muri ivyo bintu muri copinage nanje ndondera gahungu dukundane ndibuka ko namurondeye one day taramurondeye nije menga nagiye kumwishakira I don't know ariko gusa byari vya copy by'abana nyene bitene saura akomeye ariko mu nyuma muri ico gihe nyene niho Yesu yamfatiye cyane aramfata kuko nari ngiye kugwa mu manga yayindi ntari kuzoshobora kwikuramwo ngira Imana haza umuntu w'umukozi w'Imana nzoshinga intahe benshi bazoyumva yarapfuye ubu ngubu ni umupapa wanje umuvyeyi wanje mu buryo bw'umwuka niwe yahise ampamagara muri uwo mwanya ndi muri utwo tuntu nyene tutagira umutwe n'amaguru tw'abana arambwira ngo ngiye kukurera iryo jambo ntabwo nzofa naragibagiye mu buzima bwanje rero kuva ico gihe nahise ntandukana n'ibintu byerekanye nande na copinage wa muhungu ndamusezeye niho twari tugikundana ndamusezera ntangura kuba serious mu bintu byerekanye no gusenga ndavuga nti ibintu byo gusenga nta bintu byo gufatikanya n'ibintu bindi byo hanze rero kuva ico gihe n'ibindi byagiye birakomezaho ugeza n'ubu nibaza ko ari ico gihe nyene sindavyibuka neza umwaka ariko nimbaza ko ari muri 2005 sindavyibuka neza ariko nzokwiyumvira neza umwaka. Urakoze nta bintu byinshi nakubaza ariko nagira ngo numve yuko nawe ibyirimo asobanukiwe neza none Imana ishimwe ko wagize umuntu wo kugira ngo akurere muri ubwo buryo bw'umwuka
ibindi twabiganira na nyuma ya kamera nta kibazo tuganira kenshi. Thank you. Nukuri wakoze cyane Cadette, wakoze cyane kuza kuturamutsa hano kuri Empower One TV. Nukuri uyu muntu anyicaye imbere ni umuntu adasanzwe, ni umukozi w'Imana akomeye cyane. Abantu bagirirwa ubuntu bwo kumuba iruhande barabizi arashaka kutubwira. Nukuri ndabahaye ikaze kugira ngo muzoze muramukurikirana. Dimanche turafise dufise amateraniro ku cyumweru. Wababwira ahantu usengera? Okay, nsengera kuri Presbyterian Bell Press, sinzi Bell Press. Website yacu yitwa Bell Press. Turayishiraho hano, uraza kuyishiraho. Niho tukorera service ebyiri, iyo mu Cyongereza n'iyo mu Kinyarwanda. Yego. Bazadukurikirana, niho dukorera umurimo w'Imana. Wow. So rero mwamwumvise nukuri niha akorera umurimo w'Imana kandi n'umuntu adasanzwe. Ndasabye muze mu mukurikirane ku cyumweru abariko kenshi abariko yaridinga abakristo. So rero turarangije ikiganiro cacu. Nukuri Imana iguha umugisha. Sinzi ko ari akajambo kanyuma ushaka kubwira abakunzi wumva tavuze. Akajambo kanyuma dusoza, ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabakunda abantu muri rusange b'Imana. Hanyuma abantu bose bareba iki kiganiro, ndifuza ko bazasharinga kugira ngo Imana ikomeze iteze imbere n'iyicano. Kuko ndayifuriza gukura no kwaguka, kuko ibikorwa ukoreraho nibyo kugira ngo abantu b'Imana bahumurike. Ngiye umbwira kugira ngo tuze tuganire, arambwiye ngo kugira ngo abantu nibabyumve ngo hagire umuntu ukomera. Rero kuko intego yawe ari nziza, Imana ikwagure. N'abazadukurikira bazasharinge, bakore subscribe, banalikinge byose. Thank you. Nzakomeza no kubikora, like no gusharinga, ko subscribe yo narayikoze. Thank you, urakoze cyane. Ari Cadette, rero turangiza ushaka kuturirimbira akaririmbo. Nico twari gutangiriraho, ariko urashaka kuturirimbira, uzobukoze bakumve ijwi ryawe. Ndi mu buntu bwawe sinyekeranya, urukundo rwawe rumara imbeho, imbabazi zawe zinzana uri, wanyujuje ishimwe n'umunezero, kukugira Yesu byamaze inyota, wambereye intsinzi n'igitandara, mbe ninde yankunda nk'uko ubikora, nta nshuti nzobona ingana wewe, ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye, ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga. Wow, thank you, urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Mbega umurongozi wawe ninde? Pastor wawe ninde? Umuyobozi wawe ninde ukuri muri chorale? Pastor wanjye yitwa Alexis Ruhumuriza. Ego. Ni pastor wanjye. Hanyuma umuyobozi wanjye muri chorale ni umustar tuziranye yitwa Adrien Misigaro. Wow, Adrien Misigaro turamusuhuje. Ndamusuhuje. Ego. Ni umuntu mwiza cyane. Wow. Next time tuzobahamagara muri kumwe.
murakoze cyane rero Cadette, Imana iguhe umugisha, wakoze cyane kuza hano kuri Empower One TV. No kuri dukomeze kugira subscribe, like, share na comment kugira ngo ibintu ibiganiro byose bigende neza. Murakoze, ciao ciao.